Kumbeni namhlanje siyakhulekela ngoba khona bomkhulu ulithi imali ngosanga simpoti isingabulala phela shada sobhusi tondaba sembelebele ngiyathokoza manje lamakhulu ngoba khona bomkhulu ake ngibingelele ke makumbeni namhlanje kinonke uma video lapha ekhaya kade nomthandazi lamini uma idlozi ulicela ukhuluma nalo liyagcina livela kuwe ngephupho abangasekho emhlabeni bayavela kuwe bazokhuluma nawe bakubonise indlela yokuphila ngoba njengoba ulapha ekhaya nje manje kunenge okufunako kunemfundo okuswele kuyenzeka futhi ungene umdliwa idlozi uvileze ukuthi uvilaphi ungasumeli impilo yakho kuyenzeka kuphupha umuntu uthi uhambe kubani afike akusize hambe kubani afike akugezisa hambe kubani afike kwenza ukuthi nokuthi ulungile into zakho ngithi mkhulu khona ekhaya akuguqe uthandaze uphahle ucele uthi msamo wami ngicela ukuba nemoto cela sikhundle emsebenzini ngicela imali ngicela inhlanhla ngifisa ukuthola umuntu ohamba afike angigezise angifutha angiphazise angikhiphe into emzimbeni kumina akhiphele umoya omubi uyayimisela manje into zani zakamoya into zetlozi akuthi ngoba kuthiwa into zikhona uvele kwenze nje automatic nawe uyayikhandla ngobungozi bakho umuntu khona ekhaya njengonkulunkulu ukusiza umuntu oyisiza ngombulu khona ekhaya ngicela into zini lakho ke nabababakeni basekho emhlabeni usizakala empilweni yakho yonke into zakho ubona uba nomuzi ubona ugana ubona uba nelikhaya uphumele empilweni amabhizinisi amathenda ebusuma ulele cela ukuthi uNkulunkulu akukhombise akukhanyisele abakini bavele kuwephusheni bakuphi indlela bakunike futhi indlela yokukhanya yenze ukuthi umuntu uyokusiza empilweni yakho uyevele akusize nosho uyedelelekile emphakathini endaweni but ukuthi umbonisiwe ephusheni ulele yofe akusize ngoba into emqwayini inhlanhla inhliziyo esuke ikhulekile uma umuntu ekusiza umuntu akusiza inhliziyo yakhe ifasekile ophumelele uma udlozi akho inhliziyo yawo ibheke phansi awukwazi ukuphumela uthi uphahla kangakanani awukwazi ukuphumela impilo yakho iye phambili ethi kuwe mbolo khona ekhaya ungagivapi ungaphela ngamandla usengalunga usengakhaya futhi inkosi ibusise inkosi ikhanyisele uDlamini lo ungithi imali ngosamba isimgodi besingabaya thatha Dlamini sempumalanga mbolo khona ekhaya online ngiyahlola na ukuthanda ngofisile ngo200 video call sikhona iwotho zala ekhaya seyiposa sihamba iKorea kanje le ngesonto ngikhona ebandleni engikhonza kulo ezawona isitasi sokuphila church mzawona mbolo khona ekhaya amandla kaNkulunkulu angayithunya kuzokwenzeka idlozi lakho likhulume nawe likhulume nami kubele kukhanya kuvuleke izinto uNkulunkulu asibusisa kakhulu kunika sikufunako kunika sikufisile empilweni khona ekhaya ngalamandla kaNkulunkulu makwenzeke imanga kwenzeke izibusiso mbolo khona ekhaya zenzeke izinto doors are open ngiyavuleka doors are open ngiyavuleka God bless you osibusisa lo umfollower zenzeke imanga inkosi ibe nawe.